Tak, povídej. Ukaž. Tak, co tam je? K. K, ano, správně. Je. Je, ano. I. I, ano. A. H, ano. H. Ch, ano. A. Co pak tam máme ještě? O. O, ano. M. N, ano. N. Tak, co pak je tohleto? No, vidí. F. Dvojité V, ano. A co pak máme tady? Tohle. Co pak je to za písmenko? Jiruško, povídej. No už.